سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag. Hallo. Verleden tijd van modale werkwoorden. Verleden tijd van modale werkwoorden. 1. د موډل فعلونو تیره زمانه یا د مرستندویه فعلونو تیره زمانه لومړی برخه. Wij moesten de bloemen besproeien. Wij moesten de bloemen besproeien. موږ باید ګلان اوبه کړي وای یا موږ باید په ګلانو اوبه پاشلې وای. Wij moesten het huis opruimen. Wij moesten het huis opruimen. موږ باید کور پاک کړی وای. Wij moesten de afwas doen. Wij moesten de afwas doen. موږ باید لوښي وینځلي وای. Moesten jullie de rekening betalen? Moesten jullie de rekening betalen? تاسو باید بیلونه ورکړي وای. Moesten jullie entree betalen? Moesten jullie entree betalen? تاسو باید د ننوتلو لپاره پیسې ورکړي وای. Moesten jullie een boete betalen? Moesten jullie een boete betalen? تاسو باید جریمه ورکړي وای. Wie moest afscheid nemen? Wie moest afscheid nemen? چا باید خدای پاماني کړي وای. Wie moest vroeg naar huis gaan? Wie moest vroeg naar huis gaan? څوک باید وړاندې کور ته تللي واست. Wie moest de trein nemen? Wie moest de trein nemen? چا باید ترین نیولی وای یا څوک باید په ترین کې تللی وای. Wij wilden niet lang blijven. Wij wilden niet lang blijven. موږ نه غوښتل چې ډیر پاتې شو. Wij wilden niets drinken. Wij wilden niets drinken. موږ نه غوښتل چې ډیر وڅښو. Wij wilden niet storen. Wij wilden niet storen. موږ نه غوښتل چې مزاحمت وکړو. Ik wilde net telefoneren. Ik wilde net telefoneren. ما غوښتل چې هغه شیبه تلیفون وکړه. Ik wilde een taxi bestellen. Ik wilde een taxi bestellen. ما غوښتل چې ټکسي راوغواړم. Ik wilde namelijk naar huis rijden. Ik wilde namelijk naar huis rijden. ما غوښتل چې کور ته لاړ شم یا ما غوښتل چې کور ته په موټر کې لاړ شم. Ik dacht dat je je vrouw wilde opbellen. Ik dacht dat je je vrouw wilde opbellen. ما فکر کوم چې تاسو غواړئ خپل مېرمنې ته زنګ ووهئ. Ik dacht dat je de inlichtingen wilde bellen. Ik dacht dat je de inlichtingen wilde bellen. ما فکر کوم چې تاسو غواړئ معلومات ته زنګ ووهئ. Ik dacht dat je een pizza wilde bestellen. Ik dacht dat je een pizza wilde bestellen. ما فکر کوم چې تاسو غواړئ پیزا راوغواړئ. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Verleden tijd van modale werkwoorden. Verleden tijd van modale werkwoorden. 1. د موډل فعلونو تیره زمانه یا د مرستندویه فعلونو تیره زمانه لومړی برخه. Wij moesten de bloemen besproeien. Wij moesten de bloemen besproeien. موږ باید ګلان اوبه کړي وای یا موږ باید په ګلانو اوبه پاشلې وای. Wij moesten het huis opruimen. Wij moesten het huis opruimen. موږ باید کور پاک کړی وای. Wij moesten de afwas doen. Wij moesten de afwas doen. موږ باید لوښي وینځلي وای. Moesten jullie de rekening betalen? Moesten jullie de rekening betalen? تاسو باید بیلونه ورکړي وای. Moesten jullie entree betalen? Moesten jullie entree betalen? تاسو باید د ننوتلو لپاره پیسې ورکړي وای. Moesten jullie een boete betalen? Moesten jullie een boete betalen? تاسو باید جریمه ورکړي وای. Wie moest afscheid nemen? Wie moest afscheid nemen? چا باید خدای پاماني کړي وای. Wie moest vroeg naar huis gaan? Wie moest vroeg naar huis gaan? څوک باید وړاندې کور ته تللي واست. Wie moest de trein nemen? Wie moest de trein nemen? چا باید ترین نیولی وای یا څوک باید په ترین کې تللی وای. Wij wilden niet lang blijven. Wij wilden niet lang blijven. موږ نه غوښتل چې ډیر پاتې شو. Wij wilden niets drinken. Wij wilden niets drinken. موږ نه غوښتل چې ډیر وڅښو. Wij wilden niet storen. Wij wilden niet storen. موږ نه غوښتل چې مزاحمت وکړو. Ik wilde net telefoneren. Ik wilde net telefoneren. ما غوښتل چې هغه شیبه تلیفون وکړه.
Ik wilde een taxi bestellen. Ik wilde een taxi bestellen. ما غوښتل چې ټکسي راوغواړم. Ik wilde namelijk naar huis rijden. Ik wilde namelijk naar huis rijden. ما غوښتل چې کور ته لاړ شم. یا ما غوښتل چې کور ته په موټر کې لاړ شم. Ik dacht dat je je vrouw wilde opbellen. Ik dacht dat je je vrouw wilde opbellen. ما فکر کوم چې تاسو غواړئ خپل مېرمنې ته زنګ ووهئ. Ik dacht dat je de inlichtingen wilde bellen. Ik dacht dat je de inlichtingen wilde bellen. ما فکر کوم چې تاسو غواړئ معلومات ته زنګ ووهئ. Ik dacht dat je een pizza wilde bestellen. Ik dacht dat je een pizza wilde bestellen. ما فکر کوم چې تاسو غواړئ پیزا راوغواړئ. دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag! Tot ziens!